Abatuura nibagira ngu bona abahingi konka tiina ahi bakubasakura by'emishuburo yabo ahabwa enguuto mbi. Bakija basanga orutindo rwitu okakutwabe twinho kace kace bija bakiyaho twayesiga kugira ngo nibaza kukoraje kuteka ekintu ekihango ekyakubasa kuyamba amagara g'abantu na munonga nk'abana b'ishomero ebihingwa byitu ngo ekitoke nicora siringi bisatu ekitoke kimwe cyo kamazima kusanga twakwenda tukora orutindo tukubasa kurabya mwemene kutwara mu tawuni mazima ekitoke kiteganisa munonga mazima tawuni kanso eteka tekeo orutindo batukorire n'ecupuri. Abana bitu nibasomera za ndeke za nkahi nibasomera za nankeji za mugogo tibineho kuraba hasinduka ndabakira bakazibende n'abakazibenda nibaraba nibagira ngu zimwe hanguute ziriyo nizikorwa mu muringo gwa gadebengariye kandi n'abakozi bazo bine emico mibi. Tukesonda mwe sente twaza karinzo mba forest twagura ekitanda kya tractor kuzire twakireta twakiteka rutindoro bo kubizire basenye rutindo ece kitanda kitu cyabura tukumanya ibakitoreze ntucenda no kwije bakacyenyera uruguto rweitu bakena ngo baenda kutukoreraje kandi uruguto rweitu rangaka yatangiye kintu ari bitiri kwa nemotoka zitiri kurabo ngenda imotoka cyangwa nikiraba ndo turenda ngo urutindo rweitu barugarureho barukoreje baba batarabasa kurukora bakwata amabare gitu bagagarure. Twagambaho n'abari kujunaniza ubwaha mu rumogo bitu batuhamiza ngo bariyo nibaza kora ryo rugutoru. We are going to fix this thing as soon as possible. Actually, district has given it the first priority despite the little money we have. Tukubanza twakora urutindo kandi namba yo kubanza ahagenda mu gukora imihanda n'urutindo rwa Mugogo abo kwa kauna engineer bakangira ngo urujyo mu budget ya this financial year. Abatuura bo nibenda bahebwa ubuhereza burungi baganyurwa mu mishoro yabo nk'abanyayuganda. Gashakwa Onesmus India nabo